ndabirizaho mwese abakunze kudukurikira abari ahatandukanye, bari muri Canada, bari Amerika, Australia, Burayi ndetse na Afrika. Ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza no kugubwa neza. Uyu munsi turaganira inkuru za Amerika nubwo zidashimishije, ariko lisanse kuzitegera kandi ni byiza kumenya uko ibintu bimeze. Ni inkuru na tegereye none nakurikiranye, sinirambura cyane ariko ndafata amagambo y'ingenzi arimo ayagirira abantu akamaro. Kandi nanone ikindi nza kongeraho, ndaza kongeraho nubwo bisa n'ibivugwa ko birangiye ariko yasize imiryango imwe. Mugabo nka Trump komeje novuga simvuga ngo kubangamira kubera ko ari uburenganzira bwe, ni igihugu ce, uko yumva niko yabigenza. Hanyuma rero tutarakomeza ndagira ngo ngusabe gukora subscribe niba utariyabona, tubane kuri ishene tuvuga ibintu bya migration, haca ijambo ry'Imana, haca indirimbo n'ubuhamya. Ibyo byose abaye hari kikwenteresa waza tukabana. Nutegera ikiganiro kore commentaire na share bigushobokeye. Ariko nubwo mvuga ibintu bya migration, sindi umwaje wa migration, sinakoze amahugurwa yabyo, kandi nta n'amafaranga naka ntawe naka amafaranga, ntanga ibitekerezo byanje ubi haya agaciro urabitegera. Turi tariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ntabwo ibiganiro byanje wemerewe kubitanga hanze cyangwa kubishyira kuri chaîne yawe, tabibereye uburenganzira kuko ababikoze mbere babigenje. Gusa nabahaye remarque kandi barabyumvishe. Ubaye ubyifuza nabiguhere uburenganzira, ntacyo bitwaye, tubivuganye. Merci. Inkuru rero ni inkuru idashimishije na hato. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu magambo umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze, Perezida Trump yongere kwibasira cyangwa yongeye gushiraho ibikuta, yongeye gushimangira ibyo yari yakoze byibanze byari nka bito. Muzi ko Amerika, mbisubiremo, nicyo gihugu gikomeye ku isi, nicyo gihugu kijana abantu benshi, nicyo gihugu gitunze, nicyo gihugu cy'igihangange, nicyo gihugu gishobora gukora ikintu ndikibazwe ngo nukubera iki. Rero nk'abimukira n'impunzi cyangwa se ubugendererane n'ubuhahirane ni igihugu kibindi. Ukuja mu kindi gihugu ugasaba visa, ukuva mu gihugu cyawe ukaja mu kindi ugasaba visa. Na Amerika niko byari bimeze, ariko ikagira umwihariko wo kwakira abantu benshi, guturayo. Donc uburyo bwa green card reka mvuge nibwo bakoreshaga cyane. Donc immigrant visa kuko babivuga, abayimigra bose bahabwaga visa yo kuja gutura burundu. Ni nkaho amaze kubikuraho burundu. Mucyo bavuze ko ari pause, babihagaritse. Ibyo ngiye kuvuga byinshi bikurikira, ani sindi butinde mu kiganiro, ndagihina cyane kugira ngo amagambo y'ingenzi muyumve. Amerika rero yavuze ko ishizeho pause cyangwa ihagaritse abo bose abasaba immigrant visa cyangwa se abasaba kuja gutura muri Amerika. Abo ni bande? Duhere kuri green card. Hari aho mbona ibiganiro bavuga ngo green card irakora vraiment muri Amerika. Ni inzira imwe nini ya permitaga abantu, yahaga abantu uburyo bwo kwinjira muri Amerika bemerewe guturayo cyane cyane cyane. Iyo nzira rero yayihagaritse, si complètement ariko yayihagaritse ku buryo ki uyu munsi ushobora kwinjira muri Amerika. Yego none ubu mpayivuga, ariko yavuze ko depuis le 21 z'uku kwezi, guhera ku itariki 21 z'uku kwezi, ibyo bintu bizahagarara. Abantu bahabwaga ama green card, abantu bajaga guturayo kwa green card lottery, ibiki ibintu byose mu buryo ki wumvaga ubasha kuba stable, ukagenda ufite stabilité, wemerewe gutura. Bare Trump yagihagaritse. Icya kabiri, Trump yavuze ko ahagaritse ba bantu bose baza gufashwa, baza bateze ubufasha kuri leta ya Amerika, cyangwa baza bateze ubufasha kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Entre leta nk'impunzi,
muzi ko ziza muri ubwo buryo. Hari n'umuntu umugabo udeklara umugore ariko umugore we yari impunzi, icyo gihe nawe araza afite izo droit zo gutega kuri guverinoma swate mu gihe runaka kugaburirwa ibiryo food na medical no kwivuza. Hari uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zibiteguye zifashamo abantu mu gihe runaka babashakira imirimo cyangwa babaintegra, bagera kuri stade runaka bakabarekura bagasa n'abigenga. Abo bose nabo yavuze ko batemerewe, abo nabo yavuze ko babaye bahagaze anatanda. Murumva ibyo havuga ubu n'uyu mwaka twinjiyemo deja, byumvikane ko uyu mwaka hari ibyo yahisemo gukora, niko navuga. Abandi rero ni abantu ba-invitaga babo baje nko gutura, nko kudeklara umuntu wawe mu muryango, abagabo, abagore, imiryango zo guhuza imiryango biki. Ni ukuvuga ngo ibyo byose yabaye abihagaritse depuis guhera le 21 bizafekta abantu bamwe na bamwe, bizabakoraho. Ni kuri tari nziza pe, iremereye kuvuga ku mpunzi, kubimukira ku bandi, vraiment biragoye. Rero yadeside guhagarika ibihugu 75, ibihugu 75, ibihugu 75 harimo za Colombia, harimo za Egypte, harimo za Ethiopia, Somalia ndaza kuyivuga, harimo za Ethiopia. Ariko reka mbe kuja mu bihugu by'iwacu by'ibiyaga bigari cyane, nibyo tuvuga East Africa cyane niho umutima uburi, niyo dutanga inkuru cyane n'ubwireba abandi bose, ariko nibibireba abari mu gihugu bifuza kuza ndetse n'abari ahandi éparpillé partout, ariko cyane bumva ururimi, bumva izi message mu rurimi nkoresha, iyo message ibibagenewe, ibibareba. Ubwo rero u Rwanda, Kongo, Uburundi, za Tanzania yasize igihugu kimwe gusa, Kenya yonyine. Kenya nicyo gihugu atakozeho, ariko abo bandi bose yabimiriye kwinjira, vraiment yashizeho urubibi. Ni pause, nimvuga pause mu Kinyarwanda ni ntiyabihagaritse burundu, ntiyavuze ko ari burundu, bizosubukurwa ikindi gihe, mais pour le moment c'est fermé. Ubu vraiment yavuze ko bihagaze. Ubwo rero n'abo bantu yahagaritse, ko niko yongeye kugira, ko niko yongeye kuvuga. Trump niko ameze, dukwiye kumwakira, kandi n'umuyobozi w'ikirenga wamuvuguruza. Ariko nanone abasura Amerika, abajayo kwisura, ushaka kuzindukirayo, bakora na pasiporo z'abanyamerika barazihagaritse. Mbese buri kimwe cyose na ambasade ya Amerika ntigikorera mu Rwanda, ngo bivuze yuko kujya muri Amerika ntabwo byemewe. Nshakaga kubabwira, ejo tuzagaruka ku nkuru. Minisitiri wa Quebec nawe uyu munsi yademissionye, yarubuye. Minisitiri ureba Quebec ejo tuzayigarukaho mu burambuye, sinshaka kuzivanga, ariko yarubuye. Kimwe nuko umwaka ushize Minisitiri wa Canada muri rusange muzi Justin Trudeau yademissionye, nawe ararubura. Wabo nawe uyu munsi yarubuye, tuzabidetaye umunsi w'ejo, ariko inkuru twashakaga kubagezaho uyu munsi rero, igihe cyose uzabonera ikiganiro tubikoze le 14 z'ukwezi kwa mbere 2024.